Donge Dimide na mine yeye Wamokola no ni Wamokola no ni ye O agaya la rosa do mamboko mazabi O agaya Koma aya munyanya mbotambule wandesoni Munanya mbotambule wandesoni Atolona ngovango alangana ndesoni Josi Pama pami uchuka na kandesoni ye Wambokola no ni ye Laodiki ambokola ondoloni Laodiki ambokola ondoloni la ondoni Koyango di kendide tena Okela mbojigita na mboka miraso Koyangalo di kambodo kito Okitako kama sami tukawakishi Okitoko kama sawa ngombe ya kishe Okitoko kama sawa kombo ya kishe ye Koko ao kitwa wadi Daha wendo yanga dombo inimo Wada shoko wendo lango nukito Hallelujah Endo yanga dombo inimo Olimu okita motomba dombo mena miye Laodiki ambokola ondoloni Laodiki ambokola ondoloni Dimi dombelo da kimizambi Okimani adakoma lolo wani Dimato okimani adakoma lolo wani ye Hai Oli mutambo kambata ya chodi futo kodi njo ekumbuka danana Enda dikenji tambo so ataya chale mbelo kodi njo ekumbuka Hallelujah Jaka wa tengo tambo su yataya chalo chumba kodi njo ekumbuka danana Andi mondo yake jibitwe Bilinda yo moto mademwe Ahule chewa yo mondolwe Ala soko homi Moize Moize ndoko makayo tako Akindola kendola na waze Israele Moize ndoko makayo tako Hai ndeko komo kete ya Kanana Dikambo Moize ndo jaka yo takoye Hai, ekamba zambi wo message oneye Apaka koke dikendi pulululu wani Paka koke dikendi pulululu wani ye Washoko ya mboshoso ataya chalo chumba kodi njohe kumbuka Jamais Koyango dikendi detiena ye Efula woka noko hateta ozambiro demba Faut répéter Branham Zambiro demba ashombe taoka Koko nous ne sommes pas une dénomination Soko yo tolo shidi Paragraphe 215 Adimila soko homi Branham Oso Zambiro demba mbakinde Nendo mbakela ndo atakono Jakalo selele kedi atakono ye Question-réponse sur la Genèse Ekelesi ambaka wa wumbola fati Prêcher le 19 juillet 1954 Page 119 et 120 Laso mbakanda tela Branham Mateo
Lamboko shechi kulungulota lolongalone. Lamboko shechi kulungulota lolongalone. Ekelesi ambaka wa umbola kavatumbuchi. Hoyo totela lokombola kona layo langaka. Dashu kitaka. Lokombola kona layo langaka. Dashu kitaka. Shotambe na dawe kazambi papa. Oyo totela lokombola kona layo langaka. Amotivate towe takesha tefeke. La parole parlée est la sémence économique. Première partie. Ombuchibaka ndaka dimulata anali paragraphe 20 jusqu'à 20. Anaka nunanga kamiye. Onombeta Kenya te frère praname. Osokela diko dawa komboche. Osokela kudu lo message one. Wonya yoyotaka frère praname o. Laso kudu kilu dikendika yuko chindela. Laso kudu kilu mbuchika yuko chindela hai. Osokele message aso. Eni osokele message aso. Hanoyo kamondo ya geti bitwe. Koyanga sika mupewa yotondolwe. Akambo akashashimana katosalwe. Washifeke wayudike dwe. Befeke national akamupemba kiwo. Befeke professionnel akamupemba kiwo ye. Ko befeke national odi candidate na dana. Akambo akashashimana katosalwe. Ande mondo ya gedi bidwe zami. Ande yele na yomoto madembwe. Koyanga seka mupewa yotondole. Shomba kafuna gada dikendwe. Ndele na yomoto madembwe. Koyango dikendidete na ye. Ambeta udi wotonga fanatike kadi kendidete na. Kowambotika waya fanatike ya tuwalanja. Ambeta udi wotonga fanatike ka Yesu ya sena ye. Kowambotika waya fanatike ka kene mokalanja. Kondele na yomoto madebwe zami. Ande mondo ya gedi bidwe. Aoleche wayo mondole. Laodikia mbokola ondoloni. Laodikia mbokola ondoloni. Laodikia mbokola